Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ide dani keramo Bali pemekas sanedahat uang yang titiang. Pengayu bagia turang titiang majang ring lingi hida sang yang widiwasa. Duaning sangkaning peswecanide. Titiang rahinane mangkin kesarengin untuk dipes saking India. Sampun metemu peng nenem. Dane kemulan rauh ke kampus PGRI, Universitas PGRI Mahadeva Indonesia melajah bahasa Bali ngerer titiang. Titiang silih tunggil dosen ring prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Nah, ring galahi sanelui hayu puniki dane jagi mopitaken ring titiang nganggen bahasa Bali alus. Inggih, lulusan. Ampura Pak Swija, Bapak ke kampus mangkin. Nenten mesidayang ke kampus icang wenten piambang kide. Inggih Bapak. Jam kuda Bapak ke sida. Yening jagi rauh malih kalih rahina ring rahina Werespati sawetara jam sieun. Inggih Bapak. Suksema ring kampus napi ring jero. Ring kampus ya manten. Nggih, ring kampus. Sapun napi tiang ngangen pakaian adat. Nggih, duaning matepetan ring rahina Werespati ngiring mabusana adat. Nggih. Inggih. Rahina napi manten mabusana adat. Manut Pergub Bali nomor ulung dasa nomor pitung dasa sia warsa kalih tali plekutus keramo Bali ne utamine sane makarya ring pemerintahan ring swalayan sane memburuh gitu mekuli pasti ke patut nganggen busana adat nemonin rahina Werespati rahina tilem miwah purnama. Nggih. Napi manten busanan anak lanang. Busana anak lanang sekadi mangkin. Nggih ring sirahe ring dure nganggen destar udeng nggih bahasa halusnyane destar. Lare siening lanang puniki nganggen baju safari. Dados taler kadi niki baju kemeja dados. Nanging ring sornyane yening mebaju kadi puniki nenten pas nganggen kampuh gitu. Patut nganggen kampuh taris kamen me kekancutan bahasa halusnya melancingan ngelenteng nah nganggen kampuh taris baju safari becek. Yening anak istri. Busana anak istri biasa taler nganggen kamen dari sesampun kamen nganggen pepetet dumun pepetet utawi sabuk bahasa halusipun pepetet mangkin ukuran puniki duaning sampun wenten staples utawi long doso na biasane mangkin enten malih nak nganggen sabuk genten sampun sret rapi dumun nganggen sabuk pepetet. Nah urusan punika patut nganggen baju pakaian adat Bali nika kebaya Bali. Dan dados samuniki patut panjang tanane genten. Nenten modif kebaya asli. Nggih, nah raris ring sirahnyane duaning istri mepusungan rambutnyane. Bokne mepusungan. Nggih. Napi mapusungan punika. Mepusungan punika puniki ngerapiang rambut ngiket rambut mepusungan yen kantun bajang boleh kanthi kantun anom mepusung gonyer ngelenteng puniki bokne. Yen sampun nganten sampun dados ibu-ibu mepusung tagel meragelan. Benten nak ngerasang mesangul mungkin. Sane sampun tua sapun api. Nika sane sampun tua pusungane ten dados mepusung gonyer
Iko cirin anak sampun nganten mau pusung tanggal mau sanggul. Nggih, matur semua Pak Suya. Nggih, semua nah kebenyang pungkur malih lanturang Nggih. sapunapi tatek keramani ngeraos Bali. Nggih, elingan yeni ngeraos Bali rikala ngeraosa ngeraga nganggen bahasa halus so. Yeni mau bahasa halus. Ngeraosa anak siosan sane kebosang singgih pejabat dinas, pejabat adat, sane meraga triwangsa brahmana, wesya, ksatria, iraga patut membahasa halus singgih seperti itu. Sampun? Inggih. Itu dane kadiasa punika pertemuan titiang rahinane mangkin, mugi-mugi presida ngelantur ngiring keputangan untuk paramo santi. Om Shanti 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 Om.